Halo teman-teman, kembali lagi. Hari ini kakak mau mencari mainan nih teman-teman. Kira-kira ada mainan apa aja di sini ya? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana nih mainannya? Wah, belum ada teman-teman. Coba kita ke sini teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel pocong di sini teman-teman. Serem sekali. Kita selamatin dulu teman-teman. Mantul-mantul. Kakak mendapat ondel-ondel pocong. Kita cari lagi mainan. Ada di mana lagi ya? Coba kita kesini teman-teman. Wow, di sini belum ada nih teman-teman. Coba kita kesini teman-teman. Ada apa tidak ya? Kita cari dulu mainannya teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel Betawi lagi nyenderan teman-teman. Kita selamatin dulu teman-teman. Wih, keren. Kakak sudah dapat dua nih teman-teman. Kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini dulu aja nih teman-teman. Oke, kita cari lagi mainannya. Ada di mana? Coba kita kesini teman-teman. Wow, kakak belum menemukan mainan lagi nih teman-teman. Coba kita kesini lagi teman-teman. Wih, apa ini teman-teman? Wow, kakak menemukan ondel-ondel Betawi lagi nyender di bawah pohon teman-teman. Wih, kita selamatin lagi teman-teman. Mantul-mantul. Kita sudah dapat berapa nih mainannya teman-teman? Wow, kakak sudah dapat 3 mainan nih teman-teman. Oke, kita cari lagi mainannya teman-teman. Ada di mana lagi ya? Wih, apa ini teman-teman? Wow, coba kita lihat dulu teman-teman. Wih, ini ondel pocong lagi teman-teman. Mantul-mantul. Kita selamatin lagi teman-teman. Wow, keren sekali nih. Kakak mendapat banyak mainan ondel-ondel pocong di sini. Oke, taruh di sini dulu teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Ada di mana lagi ya? Coba kita cari. Wih, apa ini teman-teman? Coba kita kesana teman-teman. Kita kesini. Wah, kita buka dulu teman-teman. Apa nih? Wow, kakak menemukan pop-it dan squishy BT21 teman-teman. Wow, ini ada pop-it penguin. Ini ada pop-it es krim. Ini ada pop-it astronot. Wow, ini ada squishy nih. Nih, si Coki nih teman-teman. Wow, ini si Koya. Wih, mantul-mantul. Kakak mendapat mainannya banyak sekali teman-teman. Kita taruh di mana ya? Kita taruh lagi di sini teman-teman. Kita kumpulin lagi di sini. Wih, kakak mendapat banyak mainan teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Oke teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Bye bye.